Kajing temu juga hasil seotomo District Council ban Airai Kerpang ya kesenang majai ke bahar bapok kahima seorang kemana kalian ke KHEDC Junction keledap ban penmiru ya ke notification ban Airai Kerpang ya ke majai. Ya kalian kikon ki hajar cuk hima seorang mentakas ni ke arterik unaitung arja rusau kelik minyak kendu ya chief executive member juga KHEDC ubah punya sengsi yang badi ban pendam no ya ketaikan notification. Habakan sekilap patai kebon kalian ku convener juga kikon ki hajar cuk hima ubah embenut ulang mana duk kasam ajak kendai dia balai notification ia akan majai kum karai nak kalian duki kedak man pelong ia kajing ki bah dia katuan dia lepas sengek no mentapat asang ban perki imbiang ia kata notification ban nak kalian kikon kajaru ken persyak baik ia kata karai mentan ya ICM iba penyak sing CM kalau kajing wan jong iban dawah ba ide ban weng no ya kan notification iba la penmi ka asal trek uni benai ba matau benai mo uni benai beladam kalau kajing ai rai Kerpang no ya ka majai ten kali yang jong ki kun ki hajar jong hima sorang ila awan ban ai da kajing tho ya ICM balang dawaru ba ide ban weng no mardor ya kan ka notification ya ka rai ban weng no pendam no ya ni ka kenting rai na po ka sunong majai ba nakaliang jong ila akran syai hadin bangileh tai sani bah nakaliang jong ila ong ba habede bakani karaj umsem aibor ya ki majai inde su ai tang katang rai te nakaliang jong ringi mohon ya kata nakaliang jong penbor bi ban weng be ya kan ko ordar ke jong te nakaliang jong ila akran syai ong ba meta kini kising nganum la benne te ngi haban ap suan dadap ka session hadin ka khat lai khat sau trik ma hadin ka khat sau trik insa aya karai habede ban pendam no ya kan ka right ya kan ka notification ke baila penmi mai tingin ni up ya kata ka ba mai loong hadin yang session tingin ni up ya kata pelong right ya macam hi hawar ya ka kendai la yo ya kan notification ba ka kala right ka majai tingin ni kilang kikun ki hajang ilawan banyak hi yang ni ilawan mekran ba kam dei ban nang right ka majai nomor ba ka habe hapo ka himasora ti nakaliang jong hapol ba dari CM iba tinwal ba ini CM ro ide IM jong ilaka la ribuk no ko ordar jong ba islah bala penim pat ya ka ordar hapol balong CM ba tinwal tindai nang tang le sangap no jan ri mentap kawan ki imbiang ba ribuk kelaman ya ko ordar ka ba long CM hapol jong ba tinwal mentap dia hapol balong CM ba peniat penimbiang tu kara ya ka ordar ka ba mi ho ada ka kendai ka kalong ba penim no komta kan ten kali jungi ngi persyak jor ben halor kan ni ba pengkelara ya kesang majai boleh jingi penimo kan ni ang ya penihi sing don ki ba company kamdom don ki ndai ka jajahi bandong ba kandalong dok apa kamlong hi kajing lumar kajing rura ka kami hi mo ba kadi ka export point ada uwe muhun kasai mi hi kata ndai bandong ba kandadon ka ba jubor kamdon namarahang tu kadai ka surak ka ba 4 siang rong 4 siang ndai ka himas orahi kapan bahali lay tu surak na kapor sa kapor kembolong mata ka surak ka biang kidon imkran syai naklang jong iru ti yong baik ba ngikeli don komplain odon ba pau ka majai ka pan em ya kani ban long ra yong bam don ti kata ngim syai ba sengin up ya kata ka hadin jong kata ka session ke ba imen sa aya karai kata dek kajing ting ka jongi kadon bale de ba kata namar ba kendai persen nang tiu udai pat deki baik kejai benrio ki bangan song snong tim buai snong ti ba kejai benrio jongi ki don tang 10% tingim tip ka kapelan ngisu thu syai ba kani kade kapelan jong ki baik pat kejai benrio ladayo ban kurup no ya kamajai bakan lai no ni himasora lesi kandon ka jiyo nong nama tanjung kita tina kalian jungi ngi persya halor kata bayo wan nong trai kli man deki baik kejai benrio jungi kun kajan ngimtip ya kata kajing sisya te ham penpau kan lada kalian isi am item katai haban kencai ham penpau nen kalian jungi ya kita te ngimtip nama ngimdai mangi ki basong po office jong kahima sora ngimdai mangi ki nong trai hang tu ngidai tang kun kajan ding iya kan notification te kapan bitar ya ki kun ki hajar dong kahima sora bro nah kalian jungi ingin saya song meeting kerki hi hadin ba ngiyo ya ladang ngiyo ya kajubab kabam hun nak kalian jongi ru nginum song thai ngin persiang pat da kanu kala klanti ban bu dikilat gi bepat ki bakam teng reporters te mentakas ngi kala don ka jingi kendo pedeng ka diang ka district council bat ki kun ki hajar jong ka hima sora
Habaidi bakani gajing kendu kadantang iwe hi subject agenda kata halor ka notification ka berang syumi tangsyen haka sautorik uni ujelio naka office jungi ban itu ya ka majai ban itu biang ya ka majai kum karai namar ya kane la itu nadu haka notification jong arja ka kendai ya kane karai majai hapo jong ka himasora kamut ba la itu ekarai bakan long lakajong lani bakan yo lakajong ka ilaka Henry karai ka hap hi hapo ka hima namar haka sinshar tenrai ka bengidon hari khasi ngidon kata ka lai benta ka rukom sinshar ka hima karai baka shnong te dandu bat bun teli ki mat ki bakong san bha ki bangi notify haka ar pusau tarik ujelio kamtam haka beidei baka hima sora hibrok kawe nadu kabor jong usim bonamla ban shuai pathar ki NUC ye ki bar jela ki bon khayi kabar bakin ai dulir kat bamon dulir khndo kat bamon ye ki bar jela kamtam ki bam deiru ki khasi hang tepo majai te ya kani ngila pen scam biang dakanika notification jong ar pusau tarik ni jelio te karat majai ru kahap lang hakata kendon te kamut pat bangi ai raj majai langi itu katkum kan notification ba kan dei no kabor sinshar lakajong hakabakut hi la kumbalong menta dang tang acting soda lada dei ban hab ban yakun election biang hab yakun henry habakut hab penya election hi dakahima but hab ai sanat yauni ba syajit mal dakahima te kadon ngaso ba kajing kendu kajongi kalong kababiang mentasngi baki kun haja namar ba kanem don kajing suthu bakla na suthu ba hadin ba mi kanika notification nakaliang diskomsil kila buon bah ki ba phone yang ngiru ki seng bhalang ki seng ba per ki kunhun na ki kun ki hajar ki rirong ba ki longkeme ki samla kila phone ba balai ka ja kumni tangala pensuthu kat bala nreda ka jing kendu menta pa kala na khamsha shu te kata di ka jing thumu ka jongi na kalang council ngi thumu be ya ka babaha ndai bangi don da ka wei pa ka jing mut lese henry ka jing ai ka jing pen imbiang ini notification aja ka kendai kadai be bangi kwa ben scam ni ka sinsha khadar joka di masora te bat kumjuru ban te lakam ya ka rukom trekam jongki sim bat ki jongka executive darbar namar philai i ke jing sha complain ke babun ji sha ujor halor ke jing yo dulir khndo ki barjela nene bat ki bariru ki bangi mla bentip te ke jing yo NUC pathar kini na kata kadau na kaliang jungi ni hab ben perking shu lingba kan notification te hak be de baka jing dawa pat ki khun hajar na kaliang jungi ke ke bangi kran mene kalong ba ngi panpor naki ai lat ngiru banang exercise shu ke ka babahatam ka bangin le habe de kanika jing dawa ka jungki te ho kamdei ka basuk baki wan mene ban aikot ba menta hingan shu rai dakumtai lane ban rai ban weng no lane ban penne kata kamde ka ba sup ba menta ring la pan por iki ngiru menta dang pen create sa session jong council tele se hadin ka session ni la ban ya penbaik ya habide kanika jing kwa ka jongki kum ki khon ki hajar jing perkhat jongki brio bam tip ya kanika order henry yengi ba penmi ikini order but kita ki khon ki hajar ki bansa puli ya kanika order notification arja ka khandai kinsa ai khublei kerpang ka discouncil baling ong kamta hapo ni ka notification arja ka khandai ngila download baru khoi ki kendon ki ban te lakam ya ka jing trekam jongka hima te bat ka jing itu ya ka raju la don lang hangta te hakawai kaliang ladangi let's say dengi kran ya kawai pak hima kiwi kira kumeneru shpentip ipi napo hima khairim khat artli kira kiwan shangi
ban kerpat bangin itu eki bahkan katakan riti dustur tebat kiwan khat arai dan ki rai ki beladu no ya karai sensyat dan no ki beladu no wat ya karai lekniam te kata di kamram jungi kum kedis council bala ibor sik schedule bangin pen scam ban itu iki bakin yang nani syakmat but kini ru kamut bangi itu iki kum kirai bakin like no nakahima khairim ni itu iki kum kira henry habakut ki hab hipoka di makhairim ita inuksai banga ai habedep ki bai pakima nakaliang jong ubat titos khain ubalong UMDC jong sara ba hu juga poru CM barem juga KCDC ulapan pau ba kapani hab setiapan aira ya kasnang majai ulapan paru ba hapo majai ki babun ki bru ki dei ki pan sabar bat tang khandet ki trasnong kum taula sungu dei ban pan pau ba kejeng aira ya kamajai ya matahi kadin baka kala don kini ka order ke bami ka benai Januari dengan Al-Hajar Arko hakapur pa iba lakit lang ni dong siam marway ko hakaba lawin no kin ba ke hakajik so ko jonga himinta kalong ba ya ka snong majai kamjudan ka hakariti dustur hakaba hakahima sora bahkan dan sakawi pakarai namarkum ka cintip ke dongai kalau baka don tangkarai sora tigidon gidi kisong dibaham apa karai sora dan lo karai sora pa kidon sakawi pakirai hakaba ka riti peniakam ke kahima sora kalau kumta tengam tip haki senam ki bamenswa hakanu kerukom kami kani ka tien rai ko macai kenre hoi kecing ai rai kecing ai snong kedika kam do kahima ba kadairu ka approval na po district council nrai borobor hi kedika recommendation na po kahima kaya bamod hi logically hi kalong ba kanu karat kanu snong kahap banyo shwaya ka recommendation kabaning kong kadina kahima tikong balong mentala sutu ba ya ka ta kecing khot rai ya ka majai kam dei ka bala recommend ka dorbari masora tina takadaw kalami ka jing persya ti hadin balami ka jing persya nakaliang ka jonga kumu nomi kman namar hadin baki kun ki hajar kilawan persno nga nang ta nakaliang jong sim bat ka step dorbar kilawan persno nga aso ka ka kamram ya ka ba ngan hapan sim kya bat ngalay kendu ya BTCM ngalay kendu CM ru bat ngila pensyai bat na nakaliang jong CM ka ba ula ai ka jing pensno na kaliang ka chumo ka tagalong ba min se syong se perhat na marma menta ka singile jinglay in sawan hadu menta tayo dengan raiswa ka session ning se kenduk biang mande ka penangkam konsulsi ka bahap apo sora hapor ba ka delimitation committee ka pelong ya ka hearing angki apo sora circuit house na kaliang jong ki rampak snong ki klik no sensiar jong kitu ki snong kiba hab apo ka MDC constituency kiba mahab ka MLA constituency kila ada ai dari jingtho syaka chairman bos secretary jong ka delimitation committee bagi tu kisnong hi kita hab apo ka solah constituency di kumju ru ngatharai ki constituency kiba margan kum ka sela ru lale ya ka ju ka benta kabamut ba ka sora ka selahi yamantai kampat don ka nuno ka simpan kala baru macam anu tinggi tempat yang kita belum kaju ada konsumsi isi konsumsi kalau kaju tapi begitu bisa kamu kalau mentah untuk anu kok gambar harus mereka bukan disipak lah pi ka kumbangalaong mentan ba ka jing pensno jong ki pat ba jong ngathai kalong ba ki kwa hi ba ka MDC constituency kan long be kum ni kumbakalong namar balai lada ngile lang kum ka MLA pan ka namar hikan mau hakapor ba ngile ya ka jing delimitation haka arja khatsau ka jing pendu ya ka we konstitusi haka to por kum ka lai koro konstitusi tagaladan ngi persak bejur hana MDC ya to por bo pri bala akhlak no pat pat ba nang tu jing du jong kerten lai koro temre kala wandur biang hadien pat pangilai pendek kalami itu ka lai koro lang kerdam jangan soba ban pendu ya kani konstitusi sa sistem mentang asokan kata sibun ya ka jingso lebih babun namar ba ka jinglong jingman jog jaka putar kaya hab ha
makan don itu konsumsi eleksi lah dah karet lah ban penat ada kala abun ru lah ban sim mereka ban pendu konsumsi ngam kam arai haganika ketika sistem dan ketika formula ko pilih mentah tiwat lah kataru ngayui ke statement yang Sherman juga delimitation committee ba unsur submit ke report tengah sarai nak kalian ke isi kan sadon ke discussion dan kan sara ko house tinggal sayo manita Don itu kecil Kasi pika ka snong majai kumbang itip kibabun ki kentot kibadan hapo ka tu ka snong majai kibabun ki nong snong ki di basula te lada khen ya ka percentage dan ya ka jingdon jong ki breu ki banabar ki khambun bun sya ki breu ki banabar ban ya ki trai muluk trai cakah tena takadau ka question man I right na so kampat arise ata ga digajin sutu to kima bat ngiru kung ki nong mi khmat ani ki nong yang lampai ba ki sutu ba kamlong ka badai ba ya ban itu no ya ki bar jela ki poiwer ki poi hap ba kin long kung ki trashnong dan ki pai jaka dena takadau na so kadan ka ji persa bunjur kamtam na ki samla na ki sembalang ba per ba kamlong ka badai ya mentahi ban itu ya ka kumbarai kadang deh hi kum basnong kadang basnong aga ban ha apo kajing penyak jong ke himasora